Так, приветствую всем. 204 кузов C-класс. 2010 год. Проблема с ABS-ом. Вот хочу вам рассказать, что вот этот ABS блок с этим номером, который дефицит в Грузии или вообще-то где-нибудь, его можно ремонтировать. ასე რომ ჩემო მეგობრებო, მინდა ასევე ქართველ მეორადის დამშრალებს მიმართო, რო აფასებენ 700 ლარს, 800 ლარს, 1000 ლარს. V204 კუზავო C-კლასი. ეს ბლოკი ჩვეულებრივად რემონტება, მინდა იცოდეს ყველამ. ჩვენი ჯგუფის წევრებმაც. არაფერი რთული, თუ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ მომმართოთ. Вакетеп Магбанканис ABS блоков. Так что это обычно делается без проблем. Делается, калибруется через компьютер и все. Всем спасибо за просмотр.